amagorofa y'agatangaza, amamodoka ahenze, ikoranabuhanga ry'agatangaza riri mu bishyize Dubai mu kangaratete k'ibiza. Ubu Dubai iri mu kaga gakomeye k'umwuzure umaze guhitana abarenga 37. Uyu munsi iyo uvuze Dubai, buri wese yumva ahantu haba ibicuruzwa ku giciro gito kandi byinshi, haba amafaranga, ahantu hatangaje, mbega ahantu hakataraboneka kuva isi yaremwa. Nibyo koko, ushobora kuba warabyumvise, warabibonye, warabisomye, cyangwa se warabibariwemo inkuru. Uramutse ushaka kumva uburyo abantu baremye isi mu ishusho bashaka, bagashyira ubuzima aho butari, uburyo abantu bashobora gushakamo amafaranga kandi bakayishimamo by'agatangaza, wabajyana Dubai. Uyu munsi nta hantu na hamwe abakire cyangwa ibyamamare mu ngeri zitandukanye bishobora kurira amafaranga mu buryo bwumvikana nk'agatangaza nko muri Dubai, aho icyumba kimwe mu ijoro rimwe ushobora kwishyura amafaranga miliyoni 24 z'amanyarwanda. Champagne icupa rimwe rigura miliyoni 25 z'amanyarwanda, ariko iyo champagne ikaba irimo utuvungukira twa zahabu. Nibyo koko wabyumvise neza, hari abantu banywa zahabu bakayambara, bakayibamo, bakanayigendamo. Dubai imihanda igendamo imodoka zigura miliyari y'amanyarwanda yose, pisine abaherwe bogamo bishyura arenga miliyoni 10 z'amanyarwanda. Ibyo nta handi wabisanga uretse Dubai. Dubai haratangaje ku buryo abapolisi bacunga umutekano mu mihanda, umwe agenda muri Ferrari FF imwe igura miliyoni 500 z'amanyarwanda. Dubai abantu ku giti cyabo bambara amasaha agura arenga miliyoni 20 z'amanyarwanda, inzu zo guturamo zuzuye ibikoresho bikozwe muri zahabu, ibiyaga byaremwe rwagati n'abantu mu butayu, bagashyiramo ibirwa n'imidugudu y'imiturirwa y'amazu. Dubai ni izina ryarangije gusanishwa n'amafaranga. Emirati cyangwa se Dubai niwo mujyi urimo inzu ndende ku isi yitwa Burj Khalifa. Burj Khalifa ipima metero 828 hafi kilometero cyose ujya hejuru. Murabizi City Tower yacu mu Rwanda niyo nzu ndende, ifite metero 90 z'uburebure. Uramutse uzigerekeranyije ari 9 nibwo zareshya na Burj Khalifa iri Dubai. Dubai irimo imiturirwa 20 irengeje metero 300 z'uburebure. Nta wundi mujyi ku isi ufite inyubako nyinshi zimeze gutya kandi ndende. Kugira ngo wumve ko Dubai irenze, Uburayi bwose burimo imiturirwa 80 yonyine irengeje metero 150 z'uburebure. Ni umujyi uhora mu bwubatsi. Mu myaka 20 ishize Dubai yubatswemo amagorofa arenga 1348. Impamvu ibi ngibi ari byo, 1/4 cya gri zose zo ku isi ziba Dubai. Gri ni biriya byuma bimeze nk'abayede, ariko byo bishobora kuzamura abafundi n'ibikoresho biri bwifashishwe mu bwubatsi hejuru mu kirere. Aho ni Dubai. Reka tujye mu mibare. Dubai muri 2022 yasuwe n'abamukerarugendo miliyoni 7,125. Muri 2019 ikibuga mpuzamahanga cya Dubai cyakiriye abarenga miliyoni 86. Cyari cya kane mu kunyurwaho n'abantu benshi mu mwaka umwe ku isi. Imiturirwa, amazi y'urubogobogo, ubusitani butoshye buba ari icyatsi umwaka wose, ubuzima bw'agatangazo buba Dubai nibwo ntandaro y'urujya n'uruza rw'abantu benshi n'abashyitsi. Mu myaka 40 ishize Dubai yari ifite icyaro nk'ibindi byose ku isi, ituwe na miliyoni gusa y'abaturage, miliyoni 1. None ubu Dubai ituwe na miliyoni 9,900 by'abaturage. Hafi 90% by'abaturage batuye Dubai batuye kuri 5% by'ubuso bwa Dubai yose. Abantu benshi bajya Dubai mu bukerarugendo, mu bucuruzi, kuhahahira, bifotoreza ku modoka zihenze. Birasa naho muri Dubai buri wese atunze imodoka. Biragoye kubyumva, ariko mu 1960 Dubai yose cyangwa se Emirate yari ifite imodoka 13 zanditse gusa. Muri 2023 Dubai yari irimo imodoka miliyoni 1,952. Menya wabyumvise neza, Dubai ni umujyi w'abakire ariko kandi wubakiye ku ikoranabuhanga. Ese byagenze bite kugira ngo iyi mvura y'inkoranigwe bene aka kageni? Ese byatewe n'iki? Kandi ubusanzwe barayirindaga bakayigusha ahantu bashaka n'igihe bashakiye. Ibi byumve neza, ubundi kugira ngo ibicu biboneke biva mu buryo amazi yashyushye hanyuma hakazamuka umwuka ugakora igicu,
ariko nanone hagakenerwa undi mwuka ushyushye kugira ngo use nk'aho ucaniriye bya bicu kugira ngo bitange ibitonyanga, cyangwa se nanone hakaboneka ibintu bimeze nk'umucanga ukivanga n'ibicu, nyuma ubushyuhe bwaboneka bikabyara ibitonyanga. kandi nanone ibi bicu iyo bongeyemo ka kanyabitabire kitwa silver erodid nabyo bishobora kubyara imvura. Dubai hose ko byagenze. Ese byagenze bite? Dubai kugira ngo ubushyuhe buboneke bafashe roketi nyinshi zigera ku 1104 bazirasa mu kirere urufaya kugira ngo bya bicu bakoze bitange imvura. Abanyadubai ntibatekerezaga ko hagwa imvura ingana kuriya, kaba ariyo mpamvu abashakashatsi bavuga ko imvura yabacitse, ariko ubwo yacitse abanyadubai. Ariko nubwo tumaze kumva ibi byiza bya Dubai, amagorofa y'agatangaza, amamodoka ahenze, ikoranabuhanga ry'agatangaza riri mu bishyize Dubai mu kangaratete k'ibiza. Ubu Dubai iri mu kaga gakomeye k'umwuzure umaze guhitana abarenga 37. Ikibuga mpuzamahanga cya Dubai cyuzuye amazi ku buryo abayobozi barimo kurwana no kwifashisha impombo nini, amakamyo kugira ngo bagabanye ayo mazi, ariko nabyo ntibiboroheye kuko ni menshi ku buryo bw'agatangaza. Imirabyo, inkuba n'imyuzure, umuyaga mwinshi ntibyoroheye Dubai, igabwa ari umujyi ukunda kugira ubushyuhe bwinshi cyane. Iyi mvura ni nyinshi ku buryo nta yaguye mu myaka 75 ishize. Abashinzwe iteganyagihe batangaje ko imvura yaguye nibura ingana na milimetero 258, kandi Dubai ubusanzwe igira imvura ingana na milimetero 78 gusa mu gihe cy'umwaka wose.